deposit. Huh? Now. 30 for the deposit. So one at the okay. First is Sanbonani. Anijani. Yeah, okay, ngizocela i-rule eliyodwa ukuthi ama-cellphone siwacishe ku silent. Masizo-rehearse, yeah. Kanye siwafake ku silent so lesokwazi ukusebenza kahle. Ungamane i-call or cause neyami ifake ku silent. Iku silent nje. Anga? Mina ngitshela ngafonela kakhulu wena ongafonela. Okay. All right. With regards to printer, because kumele ngimnikeze uAyanda i-script. Usalo usindawo yoprinter la ku-Uzlu. Inkosi sizlo. Uzofika nje naye azo-check ngaphina kuye ezomsebenzi wakhe. Okay. Igama lami uVuyo Ezvaniyazi. Nangisuka eThekwini, but angingaseThekwini, wase-East London, Eastern Cape. So ndazi ngizofunda enze video. So lenza unyaka wokugcina ngoku ku-video. And then kumele senze i-film. It's either wenza i-film, okanye wenza i-music video, okanye wenza i-documentary, okanye wenza noba yini nje, but kumele ibe yi-video. So ke ngake decide ukuthi mangenze i-film. And then uZlu ngakhuluma naye mhleze khuluma phila ngethemba nengane zakhe bese ingane bese etholwazi ukuthi bakhona benza ama-drama abo. So nathi ngizofika ke Zlu if befuna ndenza ama-auditions and then be part of i-film impendulo. Okay, so ndafika ke ngala suku kule auditions nafika nibaningi inqwaba that Nkosi yami inqwaba and kodwa nandilida only like a few ama-actors but kodwa ke bafika abantu ba-auditionwa kwamnandi, yeah. And then ke ngoku kwamele into kwenza ama-selection ngoku ndingazi ukuthi benzoselecta kanjani na because kumele angithi ndijonge lo muntu u-auditionele ukuthi ngoke be-auditiona le part be-auditiona izolunga na kule part ngiyidingayo for i-script. So ngenza ama-selection ngelo hlobo ke and then obviously abanye bangena abanye abangena but as abengishilo izolo ukuthi isekhona amanye amathuba ukuthi are part of the film because maninzi ama-part akhoyo but mancane okanye mhlawumbe umuntu akakhuluma uyawalka nje, you know, ama-part kuthiwa ngokuphatha ama-extras. So yeah. And then number 2, and then ama-rehearsals. Today isuku lokuqala lama-rehearsals. Don't date namhlanje. I-6 ka-August. Isuku lokuqala lama-rehearsals but ayizuba i-rehearsals apho sizabe mhlawumbe si-actor but lusuku apho ndifuna sazane like obviously mhlawumbe niyazana nani nonke but mhlawumbe anazani like kahle because sabe sisebenza sonke for almost inyanga yonke sisebenza sonke you know mhlawumbe if nikhuluma nga-understanding okanye mhlawumbe kwi-date ongayaziyo ukwazi uba ukhulume mhlawumbe nokhulekani okanye noZipho okanye uSiya, yeah, okanye uSiya uthi Siya ingathi ngikhohle ukuthi i-rehearsals nini and then uSiya athi I know i-rehearsals ikusasa. So yeah, okay, that's why ndifuna sazane and everything today and then sizofunda through i-script sonke. So nizoyazi ukuthi i-script silentuzane sithetha ngani and nje sithetha ngani wena ipart yakho ithini lana kwi-script. Even though ama-part mhlawumbe ngayipart encane but kodwa nje incane yenza yenza umehluko omkhulu kwi-script because if ubungekho okanye if ingekho la part bikho into ebezawungenzeki kwi-script ngoba ubungabikho. Okay, fine. So but inkinga awuphethanga i-script but i-script naso sisodwa sila kwi-computer and English yodwa nje akho siZulu. Utheni? Yeah. And then so nale audition nale rehearsal ngiyayirecorda so that angithi kwi-portfolio usubmita i-film oseyiqedile and then usubmite into ekuthiwa yi-EPK
kulapho wena ukhuluma khona as i-director ukuthi ba ngenze lokhu nokhu ngenza ama-rehearsals ngenza amathini ntoni. Yeah. And then kuzoba kho i-workshop engizoyenza mase ngiqedile ukufilmisha ye-introduction to i-video. But low workshop le ayizuvuleleka kumuntu wonke because I can only take about 10 to go to apho ngifunda khona e-DUT. Lapho khoma camera, khoma studio, but kodwa iseyinto ofuna ndikhulume nabaphathi abakavumi, but kodwa ke iseyinto ezokwenzeka, but kumele ngichoose 10 abantu. So maybe mhlambi not wonke umuntu ozabe actor ku-film uzoba khona ku-workshop, because it depends on i-passion yakho ukuthi ba wena yini oyithanda and yinto oyibona ozawungena kuyona maso qeda esikolweni. Yeah, but inenza ikhuluma nothisha omkhulu ke not. Yeah, so niyazi ningathi manibona abantu bangakhange ba-act efilimini nithi hayibo wena uhamba kanjani ungene kwi-workshop kodwa azange u-act benjalo. Alright, ngizoqala umuntu uzozazisa ukuthi okay ungubani, uhlalaphi, yiphi i-subject mhlawumbe uzokhuluma nje ngakho be-subject ethanda esikolweni and nje uzo-acta kule film yintoni oyibona ezakhulisa khuluma nje angiyazi nazo like khulisa in the sense ukuthi no okanye ndisho longo angithi mandikhuluma isiZulu nesiXhosa at the same time. Ngokubona kwakhe yini azoyigeyina maye mhlawumbi esenza le film, okanye mhlawumbi ise-question yokuqala because nasekugcineni masesiqedile ukufilmisha and enza phela ubuze ukuthi ba ufunde yini oyifundileyo kule film, but manje ngifuna ukwazi ukuthi ba yini oyi-expectayo or ngicela also to highlight ukuthi ba kumnangena big. Ngiyabona ucallback kwakho but bengena-airtime enough. Ngiyacabanga ukuba hayi uzoyithola nje weyini ukuba kwenzekala kanjani. Wawufona nini? Yima wawufona kwakusemini kwama-dates because ikhona ngokubi ngama-festival yeah, kungobi ngama-festival angithi kwama-seminar e-Royal Hotel. So ekuseni nasebusuku during the day njena kwama-seminar ebusuku kwama-party. So kwama-party kude and then uhambe uyogroup. But yeah, but ibi ngama-party lapho nikhulu angithi kukho abantu base-Europe